sangre! Tinapalabas na disgrasya ti gayem ni Gringo nga anak ti akin kuko iti rancho apag sansanayan dangag sakay iti kabalyo. Natay daytoy ket nairamraman ni Gringo a pinalutpot ti otoridad. Madanagan met ni Idita ngem kampante ni Gringo. Kabayatan na naanap met ni Rafael nga agad adal. Naragsakan ni Julia. Gaputa manamnaman ani Rafael ti agbalediktoryan iti panagturpos na iti elementarya. Iti met Hacienda Gabriel. Rimmaut manen dagiti bandido iti rancho. Ita gagayem. Denggen nyo tituloy iti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Senyora Agusta, adamot ka ni Senyorita Marisol dito'y balayo. Iso nga agsubli akon ija Villa. Umayak, Mat! Ay saan amabali na po? Delikado. Basta! Sumuro ta kay Javilla. Kaya't ko ang makita ni Papa. Apok, inton maminsan nga aldaon ti ipapan mo ijay. Kaduaan kanto. Manjak! Itadagayat ko! Marisol! Agsubli ka! Mabana kay Javilla! Ay, apo Diyos. Ipakat nan ti kinasukir na, senyora. Ala, sarunom nga Rodan Petrita. Kita no adda pagluganan nyo, tanarigat na magmagna kayo. Inta na! Pedrita! Ay, Uwan, umayakon. ala, umayak mo't nga Rodan. Datayo atalo ti mapan ijay. Taagsubli kamin tumutla adagos kani Marisol. Ay, Diyos ama na nga si makipimpinaltugan ang dagiti polis di Tarancho. Ay. Abong Osip, Ay, Luciano, sarsara mo ti kanigit nga bagam. abong napaltugan ha. Ay, Imbagta na ikagumag tinaglipas. Nagatudag iti bandido. kasano nga dagiti baka? Abong, Sige, ito gamo di ta kawayan ato daw. Mangalak iti bulbulaw nga agas ti sugat. Hey, turong kayo tiwaig da kayo abaka. Hey, madayo kayo itayan dagiti bang takaw kada kayo. Ay, sus, delikado. Saan pa'y matla nagsardeng ti kanal buong dagiti paltog. Nagpalaod kayo. Ato ti mga agap di tadaya. Iso nagpalaod kayo amin da kayo abaka. Hey! Chantre! Nalaing dagi dyan na bandido iti pinaltugan. Senyor, Duwan na pan nakabagitilentag kinasugatan. karaman ni Luciano, senyor. Nasugatan ni Luciano. Iwan, senyor. Adeje paginanaan abalay. Dagiti Chantre. Mapestila ko maaminayan dagita na bandido. Senyor, awan matante mangagngaw ni ti paltog. Ay, Nasayat man. Kinamat nga tan dagiti otoridad. Wino, napatay da nga tan dagiti karaho. Papa! Oh, iha Mia. Kunada na ado ti bandido iti rancho. Saan ka kumananapan ni Jay? Iha. Papa, diyak kayat na mapaltugan ka. Diyak kayat. Iha. Amom, no anya ti maarami, di ti mapaltugan. Imbaga ni Abuela Agusta. Iha Mia, saan ko manarombang na nagpilit ni Sika na umay dito'y Villa? Delikado, iha. Kayat ka na makita, Papa. Bueno. Ipatanag pa eh. Di ka pa'y lagpaw bakin ni Shaq kat nadulputak. Di uray man, Papa. Agpaubaak. Agsakayak di tatengad mo. Agtugawan ni Papa. Tiara ko, bueno. Aday ta, nagtugawan ni Shaq. Agsakayan ni si kay tatengad ko, iha. Agsakaya kon, Papa. Di kakot-kote, ha.
ni si kay tiolok. Ang mga numatin na kaiha. Nakadungdungo ni Esteban iti anak dakan ni Lolita. Talagamat, senyora. Naragragsak pa'y kuma. No naawat na idi dagijay singin. No imbilang nalata ko maidaan nagtaod kan kwa na. Nga uray at dadakas nga atap na kan ni Lolita. Sa bali ti ugali na, senyora. No puraw ko nana, talaga apurawa. Awan makabalo sing-sing. Kat nagasat ni Marisol nga apok. Isuntulahan dagtawid dito'y nakalawlaw ang asyenda. Sapay ko mataag sublinto da Rafael kan gringo. Amom Pedrita, malagip ko ti imbilin ko kada hulya kan idita. Anya ay at imbilin mo, senyora. Imbagak asaan da ngay paidam ti rumbeng nga agpaay kada gijay singin. Nga uray anya ti mapasamak. Isublida da gijay apok, inton naan anayon ti idagda. Kasta? Wan, Pedrita. Ngamne, bakit akon? Saan ko nga tan amauray no kaano da ita? So ada kay to ti makaiba ka, no tung palen da day jay ngayon pilin ko wano saan. Muy bien, senyora. At damat lagundaway nagsarita tayo. Oray siyak, maragsakan akmat ang makisango kan ka ita, Esteban. Ngam naragragsakak pa'y kuma, no di mo punasan ti kinapudno, asyak ti mama ni Lolita. Saan ko na inikap da ita na relasyon? Da kayo pa lang timbilang ni Shaq na ina. Oh, agyaman akno kasta, iho. Ayanitan, jay balang kantis na muher. Agdenden nada ka di, iti ka malala na. Iho, mamati ka man kan saan. Ibagaklat ta asa na puno day nga atap mo kan ni Lolita. Awan ka malala ti anak ko. Bueno, saan ang nasungbatan ni si Kadye sa ludsod ni siya? Saan na may papani di traidora na muher ti kayat ni siya na pagsaritaan ta ita? Ti may papan kini Marisol, ti kayat ni Shaq na pagsaritan ta. Sige. Ita, anya ti maipapan ka ni Marisol, Esteban. Kayat ni Shaq na ibakasyon iti Espanya. Kayat ni Shaq na makita ni Iso dagiti moderno na banag iti sabali na lugar. Takayat ko na agbalin na nasirib, nasiglat, ken pakidayawan ti pamilya Gabriel, ti kakaisona na iha Mia. Maawatan kay ti dayta, Esteban. Ket, kayat ko, na umayon to kita iti Villa. Uray 2 na beses iti makalawas. Sige. Ala, ibagam no anyapay dagiti kayat mo. Taiso ti masurot. Ngem, por favor. Jakayat na agsubli dito'y nilulita. Sige. No iso ti kunam, masurot lang ta. Saan ko naparitan? Ti panangandingay ni Sika, noan nyaman tirik-riknan. Basta saan na umay dito'y Villa. Nasayaat. Patuloyin gayam ni Don Esteban ti agpa Espanya. Numanamnama nga awan tundag iti aga-agab iti rancho. Mabisinak! Ilutuan na kiti naima sa makan? Ha? Oh! Di mo kayat? Kayat ko, si kakit dimot. Darasam nga ron ah! Wan ka di. Palangguat at talaga da ito'y nga upingi. Agtugawak ditoy! Kat orayat titid mo kanak! Darasam!
Kamusta ka, Luciano? May garaw kon to'y takyag ko, apong. Ay, nasaya at Kas jay gayam ti pudpud no makilaban. Luciano. Kunak no mataya ko ni tinapaltugan ak. Ay, nagdanag ka iti husto. Una, apong. Ay, Idida mo, kaslawan kabuteng ko. Diyak pa ikiti, narikrik na, napunta na gayaman. Kasta no madamatipan na kilaban mo. No, saan akinaturad ti agarekin ka? Sa lukuban na kamatiputeng. Agpaiso day tapong. Una. Hindi napaturod ko tiriknak. Kaslaawanan ti kabuteng ko. Kat may mesa ti aday ti panunot ko, apong. Ayun. Awan sa bali, naditipan nakapaksyatan dagiti bandido. Ay, aguray ka. Un gayam. Diyak pa'y na ibagakin ka. Ti anya, apong. Ada na tiliw da nga espya ijay puro. Nasayat? Asino ka no? Mapantanto kitaan. O kabaalam ti magnan. Saan ka nung ibaga ti nakatiliw ti nagan dyan natiliw da nga espya. Kasta? Kabalak ti magnapong. Kaya't ko ang makita da dya bandido. Sige. Agrubo at tangaro dun. Ibalas ko tinaramid da kanyak. Para manak no asino man da dya natiliw da ijay purok. Ayan ti bandido. Ay, may Luciano, inrakad na di tali ko dyan ti balay. Para manak no asino da ita bandido. Tadi mo gayam kaya't amakitak ti rupa ma. Luciano, katamlangan di tayo niya bungot na kinkwana, takasaritam, di mo kabilan. Ay, Maminsan pa'y atiro. ay sus, naglos duyan. Ita, ikatagtabungat mo, loko. Ha? Babae? Ni Ramona Bandida. Iti kasta nga edad na. Kabalan na pala ti sumurot-surot kadagiti bandido. Hoy! Agmulagat ka, Ramona Bandida! Agmulagat ka! Bay amon, Luciano. May sapay at apis! Tisugat ko. Anay ko. Manyangay, katsikanti nasakitan. Anay. Awan nga rupot, daytan ng kabilam to pay lang amin. Dinan marik na Agnakam de talak yan. Agnakam apang. Ni Senyor Esteban, ti makamukin kuanan. Inton madamdama at danton. Ayan, ti balod. Ay, ada iti likod ti balay apaginanaan, Senyor. Dito'y rancho. Ti kayat ni siya napakaaramidan ti amin. Para ti dayjay na Ay, bandida. Senyor, nasaysaya at saan makita ti kaduan? Saan nakayat ni siya naghusga? Tinuasinuladitan na kumon tao, amaosep. Iso, nakaykayat ko na da kayo laeng na rancheros ti makaimatag iti maramid. Engem, Senyor. Talaga, di mo mapakawan idinto ta saan matama ilibak. May sa ababae. Tinatiliw dagiti kakabaliros. Kibabae, kilalaki, Ay. awan mapili, amaosep. Pareho dayta, tanabatad na bandido. Ay, Ada reklamo ni da kayo, amaosep? ay, awan, Senyor. Muy bien! Luciano! Senyor! Ikaten ni da kayo ti repet dagiti saka ti bandida. Kung senyor! Ibulos ni da kayo di takasamunan. Ay, waya-waya amat lang, Senyor. No, Ha? asino, tinag ko na mawaya-wayaan day na bandida, ha? Nga nga ti aramidin na aya. Agtignay ni Sika, Luciano. O karkaran ni Sika, ti bandida. Agya amanak.
Wan kaya, maganda. Agalibtak ka. Di mi amo. Nonya ti plano ti amo mi kan ka. Babayak pa lang. Masyan nga ta kanya. Naukarkaranen, de tana bandida Luciano. Agyaman na po. Agyaman at tapinong nakmatlang. Nagkamali ni Sika. No te amo ni Sika, kat nakalibrikan. Ano niya di kaya't masun, apo? Sige! Tumaray ka! Tumaray kan, bandida! Anya ti aramiden ni Don Esteban kini Ramona a bandida. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Pinapalabas napan ni Doña Augusta iti Villa Gabriel ket dita naggranada mutlaan kini Don Esteban a manugang na. Nagsaritaan dati may papan kini Marisol. Imbaga ni Esteban a plano na nga ibakasyon ni Marisol ija Espanya. Imbaga na pa'y adi na paritan ti panangandingay ti Donya kini Lolita. Ngam dinan kayat nga agsublipay daytoy iti Villa. Naladingitan ti Donya iti dayta nga imbaga ti Don. Iti dayta mitlangal daw. Adda nang ipakamo kini Esteban nga adda natiliw dagiti mannalon amay sa bandido. Napanadagos ti Don iti ayan ti bandido ket dita naduktalan na ani Ramona tinatiliw dagiti mannalon. Itagagayem adtoy tituloy ti nobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Nagkamali ni Sika. No te amo ni Sika, kat nakalibrikan. Anya ti kaya't masun, apo? Sige, tumaray ka. Tumaray kan, bandida! Apay na di ka garaw? Apo, pangasim tadinak patayon. Kaya't ko pa itagbiag. Talag ko na napatayin ka. Siguro, pag-arupan ni Sika, napagamatan ka iti bala no tumaray ka niya. Pangasim, apo. Urayan niya, aramidak. Basta dinak patayon. Kaya't ko pa itagbiag. Agserbi akin ka kastaga, apo. Basta dinak patayon. Talaga? Pangasim, apo. Saan ka matkat napatayan, bandida? Anya ti aramidem ken Juana, senyor. Ayan ni Luciano. Ade dya, senyor. Luciano! Umay ka dito, Umay ni Sika, Luciano. At day paramid ko kinisika. Senyor. Aramidem ti imbaga na ano di mo kaya't asika ti paltogan na Luciano. Apay nagmutalang ni Sika, Luciano? Apo, saan kumamot akas na? Apo nga. Ano na ni Sika? Naurayan niya aramidan ni Sika. Basta saan ka napatayin? Ita, agreklamo ni Sika, ha? Sige, saan akong nagreklamo, Apo? Sip, diyak ka ba kailangan di pa paramid ni Senyor? Ala! Pinanday to yan! Tumaray kan, bandida! Bidak mo makamatong! Nagtarayan, Luciano. Kamata mo na! Kamatan ni Sika!
Getramisem, Luciano! Aggalukan! Kamatamun! Makadayon! Dirasam! Dirasam! Sige, Turun ka! kamatag! Makamunitan! Diyos ke, kamagkamaton na kong tilo ko. Masapol ang may trayak. Sumalugak di tadakkel awaig apagin inuman dagiti baka. Partasak pa'y. Nakita ka na itong bakit? Nabatag ti des-des di tayo kalagdaan. Nagpababa. Inkagara na nga ti nagpatulid di ta. Wano, disgrasya na tulid. Medyo na nga tumot di tayo. Kan, diyak masigurado. Ang mga no at damot gungugong di ta baba. Awan pagkatlawan di ta baba no dadita. Nauli magtaglaw lang. Kan, awan mat-aggaraw iti kasamakan. Ang mga no na disgrasya da dya bandida. Tukmamlaw na matan ni Luciano, no di na makamata na tiliwan day jaya bandida. Senyor, saan nga mo ni Luciano timang ramas? Porque gaputa lakien day jaya na bandida, kasta kadi, ama osep, uray lakien tababay latare jay. Saan na lalaki? Ti kaya ko asawon, senyor. Diya kaya't napanunutan na saan naramiden ni Luciano, timbilin ni Siak naramiden. Sa bagay, akot imbilin mo, senyor. Arami din na lakit di. Nga muray na amok nagtungpal ni Luciano. Umay ka, ama Jose. Papananta, senyor. Agsakay ni Sikay, ti may sana kabalyo. Tasakayan mat ni Siak ni Stalyon. Ay. Wanawanan ta ni Luciano. Senyor. Kitayan man ni Siak no agbaligi ni Luciano na mangramas si bandida. Ay. Panag ko nakit sana maaramid ni Luciano timang ramas. Masay-saya at lakoma. No saan ang awan-awanan ni Don Esteban Idia. Oh, sakayamon day tagabalyo, Mama Josep. Senyor! Awanin. Di akong makita da jalak yan. Kasano anak po kalatan? Danapag ti kabalyang. Amang no sinurot da kami da Don Esteban. Agkulaga dito niya. Paliiwag no asino tinagkabalyang. Hey! Senyor! Ang mga nusaan mo't abito di tinurong niya! Ni apong usip niya nagsaw. Senyor! Kadwanan ni Senyor Esteban. Ay, apo! Pagwanawan ka pa dito itamaw, Ama Josep. Nakadayo na siguron! Amok, mawatan nak nga apong usip. Patsik adi mamati ang maaramid ko ti kayat ni Don Esteban niya ramida kiti dadya bandida. Ayan ko. Agdak iti kasamakan. Malagip kun. Kun, kasta unay ti pardas ko ngagtartaray idi na itib kulak. Kat natulidak iti bakras. Nakas na, ituloy ko ti umadayo dito eh. Nakita ko nga ng kamat kanyak. Nandiyak amo na asino da jay. Masapol ang makaadayuwak dito eh. Sino ti paparam? Siko? Pili ni Don Esteban nakabatan ka. Taramusin ka. Ano?
Yung majak maraming tikas ta. Uri may saka pa bandida. Iso nga ipagakkin kay ta. Umadayo kan dito eh. Kat di kan agsubli iti ka ano man. Agya man ka. Ngam urayam. Tawana-wana pa da dun ni Esteban kan apong Osep. Sigurado ka makapanaw da dito eh. Asaan da ka makita pa eh. Sige. Agya man ka. Di kan tumalipatan gayam. Saan tan na nakita pa ni Luciano? Siguro, aging ina na, iti nagpapasan na nagragsak, iti sidong dayjay na lakyan. Ulkat na tayo, senyor. Hey! Hey! Agsublitan iti nagkapuanta mo, Sep! Ha! Senyor! Hiyo! Ha! Ha! Awan pa'y da, Senyor Esteban? Ay, anya nga tan tinapasamak ijay away. Kaya't kung arod amamuan, no anya ti inaramid da ijay natiliw da bandida. Apay nga min ang nagsubli ka adagos dito'y Villa. Pinagsubli nak adagos ni Senyor, tamangan kanuno adda umay dito'y abandido. Amumutayn, nalaos ti panang yalikaka na kini Senyorita Marisol. Wan nga rod, iso akas jay matanday jay nga uping. Nakasupsuplada. Una, kaamuna, nga uray dakas ti aramiden na, kat isakit ni Don Esteban. Ti kunam kit di, saan nan sapay kat nga ammo no anya ti dakas kan naimbag. Anya, Wan mat, ti ammo na kat husto amin ti aramiden na. ay kat adda paset mo iti daytan, Pedrita. Si kamot ti adda amangay aywan kenkwana, aging ga ita tadakelag. Uray pa'y inay aywan ak tadyak mat mabali na tubngaran. Tano agsangitan, arayatin mat adagos ti amanan. Sa bagay, Amumot, kabayatan ti panagdakkel na. Saan na din na an unay ti inana. Kat ti amana ti ad-adda nakit-kita na. Saan mat unay apimman panaw ni Senyor Esteban. Idibasit pa'y ni Marisol. wan anya. Isu aday ta, talaga amal dita nga ubing. Ad-addan tuman siguron, into naan-anayon abalasang. Maamuan nan tumeten, ti dakas ken naimbag. Isu nga agbaliw tumet siguro ah. Sapay ko ma, takasta. Nanang! Ayun mo! Addaak dito'y kusina. Oh, apay ayan. Agraduara mo't lang, nanang! Kasta, Win! imbag man tanaasyan matlakan ka ti maestram. Win ah! Kat no kanayon ko sagutan iti nagduduma a prutas. Itong kalagsapa. Anya, pangalalaam iti prutas, kat apag isulat it-ited ko a kwartam. Magmag na kamapan ag-eskwela. Kat adu ti pinunti manggakas kadabayabas a malabsak. Anda pa'y atis kan guyabano ah. Anya, ay pur Diyos, agpuros kalatan kadagiti malabsam. Awan mo't akin kuko a makita. Tay pakanak ko ma. Ulik latan ah. Kat agalak iti nalumabungan ah. Anak, maditi kasta, panagtakaw dayta. Orda di akin kuko di pakadak. Awan nga rod. Sige tayo nakagsukatan na lang. Yes! Kaasimat ni gringo. Di makal anak karigrig at ti kasasaan mi. Idinto taaglap-lapusanan iti kinabak ng tinagtaudan na. Sa bagay, mapagtuloy ko pa'y nga agadal iti high school. Irwar kuntun day ti imbangkok nga impabalon ni Doña Agusta a kwarta para kankwana. Maka-enroll ni gringo iti high school. Ngumjak masigurado, numapagkulehok tupay. Sa kano ti valedictorian nga graduar, nanang? Talaga? Imbagadan no asino ti valedictorian anak? Wan, nanang. Mapan kayo to kano ijeskwilahan ko na ni maestrak. Kaya't na kayo ang makasarita. Alawan. Sige, umayak to anak ko.
Agsukatak lang, nanang, ha? Tulungan kay ti Aramido, mapaman na makasukatak. O sige, anak. Agyaman ak, Diyos ko. Marikrik na ti panarabay mo kada kami kandi Rafael. Saan na ka makaid na? Kasano nga tati panangipudnok kan kuana? Kasi bibiyag dagiti dadakkel na. Kasano nga tati panangibagak adi na kagura. Daytoy itantimang riribok kanyak. Tay medalyon ana kaaspili idi iti lampin ana ibalkot kan kuana. Agraman jay lampin nga addama pa na. Dayjay kanu ti pamanaknak nga isukat anak da Don Esteban kan Senyorita Lolita. Dirumbang ako pikupak ti palimad iti kinataon ni Rafael. Rumbang amaamuan na ti kinapudno. Impagarok ko, no gagaangay la alampin da ito imbalkot ni Doña Agusta kin ni Gringo. Idi inyawat na kanyak idi maladaga pailaan. Nakaaspilimot dito iti medalyon apara kano kin ni Gringo. Agdamot gaya mapad ito'y lampin. Anya amapad ito? Anyan ni Doña Agusta. Saan sapay kit di alampin da ito'y? Dila kumpurmin samot tinagawgaw at nan apinang balkot kin ni Gringo iti impanaw na iti Villa Gabriel. Tanang! Mapanak iti rancho da Mr. Agoncillo. Ha? Anak? Ha? Anya day tananang? Daytoy? Daan na lampin. Anya day ta? Gringo, anak. Agtugaw ka. Napatagtirumbang amaamuam ita. Anya? Agtugaw ka, anak. Kat dumngag ka iti iba ka. Mamati nga ta ni Gringo kadagiti ibaga ni Edita. Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinobela tayo ana pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y may istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Tinapalabas, naglambang ni Luciano dinadlaw na da Don Esteban ken la kay Josep nga umasidag iti ayan na. Apaman na nakapanaw da. Intuloy ni Luciano asinapol ni Ramona a bandida. Nasaraka na daytoy ket inuray na nagsubli ti puot na. Nakarik na ni Ramona iti buteng ngem kinuna ni Luciano nga awan pagbutngan na. Imbilin na kitdi ti adayo na ket saan nga agsublipay iti dayta lugar. Kabayatan na. Naragsak ni Gringo asimbangpet iti balay da kini Edita. Impadamag na amakagraduar matlaeng gaputa sinagsagutan na ti maestrana. Naamuan ni Edita nga agtaktakaw ni Gringo iti nagduduma prutas nga isagsagot na iti maestrana. Ket ad-addan anasyan iti daytoy. Itimot ayam da Rafael. Nasingpet daytoy. Ket dita, napanunot ni Julia arumbeng laeng amaamuan nan ti kinapudno iti kinatao na. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo ana pauluan. El Oro con Sangre! Agtugaw ka, Gringo, anak. Kat dumngag ka iti ibaga. Anya ngamin ti bagam. Kukwam da ito'y medalyon. Kita. Ha? Agpasaw? Para kanyang day tananang? Wen, kukwam da ito'y. Insagot day dilulam. Talaga? Kadwa day ta medalyon da ito'y alampain. Da ito'y ngamin alampin tinakabalkot ken kay di maladaga kapailaan.
Idiin sagot kan kada iti lulam dayta a medalyon. No kosta. Naggindan da ito ang medalyon. Kanday ta alampin ngayon tad ni Lola. Uri ka. Daanan da ito yung alampin. Anya nga tinakamarka dito eh. Ha? Kaslamat mapatin nakamarka na lang. Kita Mapada ito yung nanang. Kasto iti adda iti basbasahan mi a libro iti eskwelaan, a libro iti history. ngam panagkunak ket napatag daytoy. Iso nga idulin mo. Idulin nyo latan. Hindi talangin medalyon tita Jo kanya. Sige. Isuot mo dayta. Ngam annadam napatag dayta, anak. Di mo pukpukawen. Tadayta ti mangibaga. Noan niya tinagtaudam, apuli. Daytoy isagot ko ken ka iti panagturpos mo iti elementarya anak. Medalyon. Medalyon? Wen. O ala, isuot mo. Nagpintasan? Nangina siguro dayto yan nanang. Awan nagkapo iti lolam dayta. Lolak? Wen. Naibagak matkan kanti maipapan iti lolam. Isu tinangted iti dayta. Karaman daytoy alampin. Ha? Isagot mo mo't kanyak dayta alampin? Saan? Ipakita klaeng kan ka. Ay, Kita Addama pa iti daytoy alampin. Daytoy alampin tinaibalkot kan ka. Idi inyawat nakakanyak ti lolam. saan ka maawatan nanang? Dumngag ka, Rafael. Nanang, Dakkel kan. Nasaririt ka nga ubing. Kat patyak amaawata mong dagiti ibagakan ka ita. nanang, Amumatan asaan na siya tipudno nga inam. Saan? wan nanang. Ngam apay. Ayan dagiti pudno adadakkel ko. Awan ti ilimad ko kan ka, Rafael. Iso adenggam ta ibagakan ka ti amin. Di nakayat ti amak. Kasta ka di nanang. Wen, gapo ta saan ka no nga iso ti amam. Ibagbaga na nga adda sa bali a lalaki iti biyag ti inam. Kat iso ka no ti amam. Agpaiso ka di dayta? Dayta ti jak am mo anak. Jak mo't mamati ana aramid ti inam ti kasjay. Ang jak am mo, no asino ti padyak kadakwada iti amam. Gapu iti kinariribok ti sitwasyon iti maladaga kapay. Kinaikayat ti inam ti pandakaya tayo. Iso nga impadawat dak. Kaslakastaan. Di nakamot kabailan nga iwanan ti lola. Iso asyak tinapili na anang italkan ka. Ang di ka madanagan, anak ko. Siya kung tinagbalin nga inam, manipod ini. Kan aging ga iti ibilang nak nga inam. Napatag ka kanyak, Rafael, anak. Nanang. Ay, Diyos ko. Sapay kumata saan nga agbaliw ni Rafael. Itataimbag akon ti amin. Sapay kuma, taad-ad dapay asumingad kami iti tunggal maysa. Isaganan ni Sika, dagiti personal na likaman ni Marisol Pitrita. Apay, senyor. Nalipatan ni Sika, tiimbaga ni siya. Ha, Mapan kami kini Marisol, iti Espanya iti mabit. ay, patuloyan yun ti agbiyahe, senyor. Si,
Into no may nalawasan. Numalpas lagi di amin na nakasapulan mi na papeles. Kastagayam. Masapol na makita ken maam-am mo ni Marisol dagiti kapartiduan mi Espanya. Jakayat na dumakel na dito'y latan San Gabriel da muna na lugar. Wanmat senyor. Kayat ko na dumakel na nasirip. Ado ti amuniso. Kang ronan iti amin, saan na ignorante. Wan senyor. Ngam, senyor. Kasanod ni... kwa. Ni Anya ti ibaga ni Sika Pedrita. Di ka kumaagungat iti damagak, senyor. Ibagalatan ni Sika no niya dayta. Ingay, senyorita Lolita. Talaga ka di asan mo, akayat nga umay dito'y Villa. Saan ang Pedrita? Iso na iti kaawan ni Siak. Jakayat. Napadanunan ni Dakayo dito Villa. Senyor. Nakasaritan ni Siak ni Doña Augusta na inana. Ngam, senyor. Asawa mat ni Lolita. Nakalaysa kayo iti simbaan, senyor. Awan ka diti karbangan na diti Villa. Siak. Ti mangibagbaga. Nawan karbangan ni Lolita dito Villa. Kan iti amin na sanikwa dito'y. Tawid amin ni Siak. Ti makit-kita yo na sanikwa kanalikaman dito'y Hacienda Gabriel. Kastagayam. Awanin kamang ni Lolita. Tilaeng bagi ni Iso. Tiin kamang na kin ni Siak. Kasta ka now? Wan. Isumat lang nga awan reklamo ni Lolita. Kan oray ni Senyora Augusta. Wan nga taa. Nakasarita kanumatan ni Senyora Augusta maipapan iti kayat na ama aramid. Bayat ti kaawan da kan Marisol. Ala, nuwan niya ti ibilin na. Iso titong palenta bakit? Ay, masyanak kan ni Lolita. Awan mabalinta, makamudan Sa bagay. Sa baliitan ti panagbiag, Pedrita. Unaem ti para iti bagbagem, sakbay ti sabalay. Saanin nga uso ti pilantropo? Si Kamat. Talaga mo Kas iti sitwasyon dito Villa. Masyan ka kini Lolita. Angem anyat mapasamaken ka, nuga po iti asem, kat salungasingem ti bilin ni Don Esteban. No ikaten na ta, akatalag na, papanantangay nga raw, alaman. Ay, wan matkit di Isungawan sa bali atong palanta. No dinilang Don Esteban. Nang runakat, imbaga na mutain nga awan gayam Apolos ti maiturturayan ni Lolita ditoy. Nga uray pa'y nagkalaysada iti simbaan. Wan nga rod. Sige. Agtong paltakan ni Don Esteban. Husto ti imbagam binito. Amangan numaybayag ni Dagami igi Espanya amaos. Sika ti kalakayan dito radyo. Sika nga rod ti bilinan. Ngam kapailan niya tapay ni Sika, dagiti trabaho ditoy. Hey, kas makita mo't senyor. Ay, ura kas to ti kalakay kawanan, durak adu pa ti atiwak di tanga kakabanuag. Pinalpaliiw kamat kede. Hosto, timbaga ni Sika. At dapay atiwan ni Sika, nagkabanuag. Ay, talaga. Naritor iti adu at trabaho da ito. Kan talaga nasalon atak atao. Iso napao ti biyag ko. Bueno. Saan ka nagpangas? Alawan, Sika na talaga ti bilinag ditoy. Kaduam ni Luciano. Ay, bun senyor.
Ket di ka nagkamali anang dutok ka ni Luciano aso maruno kanya. Matalakmat ataw ni Luciano. Ay, nanakman talaga. Wen, iswata kayon to ti magamoy ti amin dito'y rancho. Uray, tawanan dagiti bandito. Ay sus, di tayo maibaga, senyor. Amano, addan to man sa bali a grupon. Kasarita mat ni siyak dagiti kamang tilinteg na imay dito'y. Sabagay, adon nagsasaritaan mi. Ket patyan ni siyak naramidon damat ti pagrebengan ta. Ay, nasaya at narod no kasta, senyor. Ket kasaritak mat ni Mayor. Saan na mabalin, adi kayaman ni siyak ti Mayor. Kaya't ni siyak na amin na makaamamogin ni siyak dito'y San Gabriel, ket isakit da ni siyak na oray sa andakto na makitkit. Ay, sigurado da ita, senyor. Sa maysa, nalatak kayo dito'y. Dapiti apelido a Gabriel. Siyempre, ti apelyedo na Gabriel, ket iso tinangalaan da, iti naipanagan iti na ito'y naili. Pinagbalindan na santo. Iso na San Gabriel. Ay, dumog kaya na imbag, tada napatag na ibaga ni senyor. Ibaga na amin kadatoy nga dito'y, nga gayaywan dito'y rancho. At dami na nakadwayo dito rancho, Ama Josep. Ay, adadan senyor. Nasaya. Binulan na maangay ti meeting dito'y balay, dito'y rancho. Binulan mat na iso la na iso, ti bagbagan siya. Nyamita, ti bagani siya kada kayo amin, kat iso, ti panagbakasyon ni siya, iti Espanya, nakaduwak ni Marisol. Gusto ni senyor. Katamangan umaibayag ijay. Si, amangan numaybayag ni siya kijay. Dependin tumat lang iti. Noan niya dagiti trabaho yo, kayat ko na iso ti asikaswen niyo. Diya kayat na danto masangpedan ni siyak na problema. Nang runa iti trabaho. Ay niya, nangagyo. Nawagan nita kayo dagiti kayat ni siyak na maramid? Muy bien! Kat di kayo madanagan. At danto pasarabo ni siyak kada kayo no nasaya ti panagtrabaho ni kada kayo. Ay, nangagyo. Ay, Diyos tibang tarabay ken kangag biyahe, senyor. Kadwa ni siyak ni Marisol. Ay, tarabayan na kayo kumaadwa ti Diyos ana marsua. Agiyaman ni siyak iti kararagyo. Bayan nyo! Numayat tulagi di nagbati pailang ni Marisol ni Espanya. Amangan nagsubliak matlang iti mabit. Saan ko nakayat na mabaybayan ti asyenda? Agdigo sakon! Bakit Pedrita? Anyan ti kinabastos na. Awan pa'y panagdayo da ito nga uping kanyakon. Oh! Apay mo lagatan nak! Agdigo sakon ko nak! Ay kat, agdigos ka laktaa. Dang nga, bakit? Anya. Ayan tinapudot anda na mapagdigos ka ngay! Agdigos ka itinapodot? Wana! Naglamis, Jay Danom! Iso nga gidadang kay tidigos ko! Sige. Mabiit lang nga rod, senyorita. Ay, nay. Nagrigat lakat ti agtapulin aya. Maarabis kuntong ata, no kastoy laan. Asido gata dayta. Amangan no ni Pedrita. Umayan!
Diyos ko! Lolita, anak ko! Alasumrit ka! Umay ka, anak! Mama. Lolita! Lolita! Diyos ko, nakusbunti, anak ko! Kakaruma! Alayatin na kami! Tulungan na kami! Anya ti mapasamak kini Lolita. Gagayem, di uliway na denggen tituloy tinobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Inapalabas, impakita ni Edita kini Gringo ti medalyon ken ti lupot anakailanadan ti mapa ti kinabaknang. Nupay kasta, awan amo ni Edita may papan iti mapa. Isungawan na ibaga na kini Gringo may papan iti dayta. Intednan kini Gringo ti medalyon. Ket nupay imbaga na atalaga para kini Gringo ti medalyon. Di na imbaga ti kinapudno nga isuket ampun laeng. Kabayatan na, awan matin limod ni Julia kini Rafael, nupay di na naibaga ti kaadda ti kasingin da itoy. Iti Hacienda Gabriel, agsagsaganan ni Don Esteban, para iti panangibakasyon na kini Marisol ija Espanya. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo ana Pauluan. El Oro con Sangre! Karuma! Tulungan na kami! Diyos ko! Anyat mapasmasamakan kan, Lolita! Mama. Mauawak. Uminumak pa'y. Oo. Dahito iti inuman, iha. Ay na, kasta unay kidanag ko kan, anak ko. Mama. Ala, aginana ka pa, ha? Kung nati doktor, akasapulam tinaan-anay nga inana. Dagiti, anak ko. Lolita. Ayandan. Kaya't ko ang makita ita. Iha. Diyak mo tibang sapulan da kadakwada. Nutimot anak mo ang babae. Saanan nga itulog ni Esteban ang makita na kapay. Mama. Anyan nagpasulak. Abay, agastay di mapaspasamat ka niya. Iha. Matayak ka ni. Anyak man lang makita na Gringo kang Rafael. Kastamat kanya Marisol. Nakakaasi ito'y anak ko. Kadagkaldahan. Ngap, saan talaga di nga ako asyak tinada. Anya ti basal ko. Apay amado sa akin kastoy. Iha. Diyak masumbatan na ita. Magapawan di ako ka nagpasula may di asawa. Awan matbasal ko petkwana. Saan na po no di pagpabasal na kanya? Iso ano Jack malasat na ito eh. Na kayo ti makaamu. Kada Gringo kan Rafael. Na makita yung tupay ito. Iha saan? Di ka agsaw, di kasta. Akimbag ka.
Nagpatulong ang kadagiti karupa iti panangyagungan ka dito ospital. Kaputa kayat ko ang maagasan ka. Isumaaking pagkapay, iha. Senyor, Aday baga ni Sika, Pedrita. nakasarita ti kumadre ni Doña Agusta nga aglaklako itinatnateng ijay pueblo. Ki, apay ti komadre ni Lula ni Marisol. Adda kano ijay ospital ni Lolita. Porke? Addan sa kano grabe a sakit na, nakaro kanon. Awan pakibiyangan ni siya. Senyor, Noan niya ti ginatang ni Sika na masita. Ison ti si kaswam. Aglutukan kat mabisinitan ni Marisol. oon, senyor. Awan atalagan ti asin na iti asawa na. Ay, ni Apo Diyos lat makaamon. At daak, senyora. Oh, Benito, naimbagdada ka. Binaon na ka kaditi amoyo. Saan, senyora? Ha, Imbaga ni Pedrita, ti kada ni Lolita dito ospital. Da kami lang agasawa ti makaammo iti umay ko ditoy. kasta ka di. Ipagpagapok matla kada kayo kini senyorita kat. Maasyan kami kini senyorita Lolita. Ngem ammuyo mo't siguro nga awan maaramidan may. Wan, Benito, maawatak. Kaya't ko amaamuan yaw asaan kami amamate iti ipagpabasol ni Senyor Esteban kini Lolita. Agiamanak no kasta, Benito. Tauray siya. Tiyakmat pat siya na naaramid ti anak ko ti kastyay. Tinakakaasi ita kat dagijay singin. Ay na, maluya anak tunggal awagan ni Lolita ida. Tunggal makariing, dagijay la anak na ti sang kaawag na. Kasanaw ti kasasaad na, senyora. Nakapsot una yan, Benito. Di naman ngamin kayatan ti agagas. Anya? Iswadya ko na mo ti aramidag. Abangan lumapugaw tayo ni Lolita iti mapiit. Senyora. Kaya't nang ti matay, Benito. Ipukso na ti aming nga aga sa maipatumargan ko, ana. Iswa madanagan ako na yan. Papa, kaano ti panaglugan tay ti roplano? Agbilang kay ti lima na aldaw, manipod itan, iha. 5 na aldaw, Papa? Si, iha. Manipod itan aldaw. Halang, agbilang manisi ka, iha miya. 1, 2, 3, 4, 5. Gaytoy, Papa. Amin dagitoy naramay ko. Si, iha miya. 5 días, ti kay batugan day talima na ramay ni Sika. Naglaing ni siya, Papa. Si, iha. O, kitain ni Sika iti kalendaryo. Ipagaman kini siya no anyan tunal daw. Ti may ka 5 días. Amok, Papa. Bueno, ituduman nga rod ni Sika nita kalendaryo. Si, Papa. Umasidag ni si Kay tayan ti kalendaryo, Papa. Sige man, iha miya. Papa, aldaw ita ti Biyernes. Si! Dahito ti Biyernes, oh. Sabado inton bigat. Domingo, Lunes, Martes, kan Miyerkules.
Yehey! Inton Miyerkules, Papa! Muy bien! Excelente! Talaga nanalaing ni si Iha. Mabiitan ti pa nagbakasyon ta, Papa? Si Iha. Iso nagsaganan ni Sika. Mapanta ni Espanya iti pabit. Siya, Papa! Inton Miyerkules! Si Iha. Inton Miyerkulesen. Bakasyon iti eskwelahan, Gringo. Makaurnong ta iti nayon ti gastusem inton sumrakan iti high school. Kinunam nga dairwar mo akwarta ta jibang ko nanang. Agkurang ka di? Saan nga agkurang? Ngam aginot ta. Agtrabaho talata, tapno saan ama ibus adagos daychay. Sige, mapanak to di rancho ti papang di gayam ko affair nandito. Anya ti aramidem ijay. Ibagak ka ni Mr. Agoncillo akabaala kong tagpastor iti baka. Anya? Inbagay din ni Mr. Agoncillo. Ano kayat kukit agpastorak iti ita abakasyon. Ikanak kano iti kwartak. Agpaiso. Una nang. Niket, apag isungarod, anak. Awatag matidjaya ti asawanan. Siyak ti aglaba ka dagiti bado da. Imbagada dayta? Wen, anak. Iso nga agkuyog tan amapan ijay. Apag iso, anak ko. Basit laeng mati itugot minto kan Gringo inton agsubli kaming ijay Luzon. Kayat ko adumakkel ni Gringo, iti lugar anala kamin tulaeng ti agbiyahe amapan iti nagkapuan mi a lugar. Iti probinsya nga ayan ti amana. Inutek nga ibagaken kuana ti may papanikin ni Don Esteban nga amana. Inutek nga ibaga nga isuket maysa nga agtawid iti maysa nga asyenda. Numaamuan nanto dayta. Masigurado nga aginteres unay. Ket amangan no agganaten amapan ijay. Iso asaan ko nga ibaga adagos ti may papan iti dayta. Ngam ibagak to aminan, apaman amanamnamak ang nakasaganan ti amin. At nakarbangan ni Gringo iti asyenda, Gabriel. Iso adyak ilimod ken kwa na ti may papan iti daychay. Agsubli kami ijay inton agtawanan ni Gringo iti 18. Nanang! Nay! Apa dagiti bado tang enroll mo iti pagidulinan? Kit-kita laeng dagiti mabalintan to nga itugot ijay Luzon. Ha? Mabanta na dyan Luzon? Agurnong ta iti pagplete ta nga agbiyahe iti barko, anak. Agsubli tanton ijay Luzon. Adios! Mapan kami kin Marisol. Agannad kayo, senyor. Diyos ti kumuyaw ken mangtarabay kada kayo, senyor. Senyorita Marisol. Oh, iha Mia. Agpakanan ni Sika kada Pedrita ken kada kiti katalag dito asyenda. Saanan, Papang? Aglugan ta ni ti kotse? Sika na talaga. Agganat ka na talagan. Mapantan, Papa! Bueno, iha. Vamos! Aglugan ta ni di kotse. Taibati kon ken amigo Alfonso detoy. Agyanto pa ilay ti garahe ti casa ni iso ti kotse. Adios! Dio ay bayan ti Hacienda Gabriel! Uwin senyor, namnamaan nyo dayta. Oh, lumugan ka niya. Yehey! Talaga na magagaran ka na yan, iha. Bueno, vamos, iha. Napandan? Wan, senyora. Awanan.
Talagang aruda na itudi nga sana na makita pa ni Lolita ni Marisol. Impanaw matkaya man ti amana. Kumusta ni Lolita, senyora? Anday ta, kita grabe ti kasasaad na. Kung ti doktora pagdua-duaan na makalasat pa'y. Kasta nalatan. Jakmat kaya't ayawi diti kasta kasasaad na, Pedrita. Senyora, Nakakaasya talaga ni Lolita. Awanan ti amo karamidan para ken kuana. No di ti panangikarkararag ko. Niabot Diyos lang ti makaamo ken kuana, Pedrita. Ya! Ya! Nagmayat! Inikanak ni Mr. Agoncillo ti bukod ka pagsakayan. Mapasyar ti rancho. Iso mapasyar ko ti daglawa pag-araban dagiti baka. Ya! Ya! Sige! Pardakan ti tumaray ng isip. Uray tagdatan dito turod. Ya! Ya! Nagpraktis ang kagpatayo ti napaspas. Ya! Sige! Urag buhatot ka! Sa anak kamatindag dito bukod mo! Ya! Ya! Nabanugak na nang. Anya tinakabanugam gringo. Awan matamok anadagsan at trabahom Kat no nagpraktisak nagpataray ti kabalyo di rancho ni Mr. Agoncillo. Anya. Nagsayat ni Mr. Agoncillo kanyak na nang. Kasta. Amokon. At dagapuna no apay anasaya at titrato na kan ka. Anya tiga po na. Kinuna na ngamin itinaminsan. Akasla si kanti kasukat day di Fernandito. Talaga? Wan. Jak na gustuhan ti kastya nga imbaga na. Nagsayatan mo kasta na nang. Kasla anak dak mo tibak nang no ibilang nak nga anak na. Saan, gringo? Jak itulok akasta. Nanang mo. Imbis kat nga agyaman. Saan ko nga itulok nga agawon na kakanyak? Kahit ko tagbalin nga anak tibak nang nanang. Saan? No adda rancho ni Mr. Agoncillo. Addamat rancho ti amam. Anya? Ano di kinunam nanang? Adamot rancho ti ama? Ibagangatan ni Dita kini Gringo, ti may papan kini Don Esteban. Gagayem, di uliway na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre! Inapalabas, simmangpet ni Lolita iti balayda. Nakasangit ni Doña Augusta ang nakakita iti anak na. Nakapsot ni Lolita, ket impan ni Doña Augusta iti ospital, babaan ti tulong dagiti karubada. Nadanon ti kaldawan ti ipapanen da Don Esteban ken Marisol iti Sabalya Pagilian. Itimot ayan da idita kin Gringo. Naragsak ti barito. Gaputa na palugudan iti pagayat na nga ramiden. Adda nagsakayan na kabalyo iti rancho a pagayaywanan na iti baka. Ket ginundawayan nan ti nagpraktis ngagpataray. Naamuan ni idita dayta. Ket nakarik na iti imon iti akin kukwa iti rancho. Gaputa imbaga kano daytoy akasla anak nan ni Gringo. Ket dita, di na napakadaan nga imbaga ti may papan iti rancho ti amana. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Ano di kinunam nanang? Adamot rancho ti ama? Ha? Kwa anak. Awanan. Jackson makapaglibak iti dayto. Nalawag dyan ang ko nanang. Anak, pudno ti imbaga. Adamot nalawa arancho ti amam. Ano kosta?
Amom ti ayan ti amak? Amom ti lugar da? Kwa. Ti amukat kasta. Daranchuda. Jak amu ti eksakto a lugar da. Di ka madanagan. Sa pulen ta apaman a makapantan ijay Luzon. Sika ti agtawid iti dayjay arancho gringo. Awanen ti sabali. Sige, biro kan tanto ni papak. Kaya't ko makita, kas tamot tinalawa aran tsoda. Agtalinayad tabay dito syudad, iha. Kaya't ko na makapasyar ka dito isakbay na mapantay ti balay dagiti tiyaken chom dito Espanya. Ado gayam ti kakabagyan ta dito, papa? Aduda, iha. Ngam, saan ka ngay parang nadagos kadakwada? Apay, papa? Kaya't ko, nasursuruan pa inisi ka ti agsao iti Espanyol. Tapno, makakinawa tamida. Amok matantag sa iti Espanyol. Kaya't ko na diretso ti panagsaw ni si kahit Espanyol. Iso, naiserek ka iti ayan ti pribado nagisursuro iti kasta na pagsasaw. Ay? Nasaririt ni Sika, iha. Iso na mo ni siya. Nanabit latipan na kasursuro ni Sika iti diretso na panagsao iti Espanyol. Apay lang, papa. Siyempre, kaya't ko naidayaw da ka. Tagibasitan da ka ngamin, no di mon tumaawatan, dagiti bagadakan ka. Sige nga rod, papa. Awan mo't nyamin dagisuro, iti pagsasaw na Espanyol, iti nagapuanta ihamiya. Saan kumat nanaasikaso na naisurokin ka ti amin? Sige, papa. Ipan nakitiayan ti mangisuro kanya. Maragsakan na, Rafael. Iskolar ka iti panagadal mo iti sekundarya. Basit ti gastuusan ta. Nanang, Ang amangan no marigatan ka. kabalak nanang. Ipanamnamak asanto ang mapukaw ti scholarship ko. Aging nga graduarak iti sekundarya. Saya atom garod anak ko, tilaam kag. Amangan no di munto kabaulan. Narigat ti sinirek mo ngay ayam. Nanang, nojakton kabalan ti sports. Nojakton kabalan ti tinarayan. Di sa balin tumat akita ti sports ti serkak iti sumaron watawan. Ado ti pagpilyak, nanang. Ala, kita ang garod taday tay saan ka amarigatan, wan? Addan to pa'y pinataran iti kabalyo. Agpraktis nga agpataray dagiti kapatadak iti nalawa arancho. Ako kwa ti superintendent. Anya, sa dino dayta, Iti kano probinsya nga asidag dito Manila. anak. Sumurutak to ijay, nanang. Kwa, uray saan mon akaritan dayta akita ti sports. Darigat dayta anak ko. Kaya't ko ang mapadasa namin, nanang. Di kay madanagan, tagan an nadak. Rancho. Malagip ko lakat nga rod ti rancho ni Don Esteban. Ado kanumat ti taraken na abaka ijay. Kat adumat ti kabalyo ni Don Esteban. Kabalyo ti pagsakayan na numapan na pasyaren dagiti baka na iti rancho. Kumusta nga tan ni Senyorita Lolita? Di na nga takailiw ni Rafael. Kan ti kasingin ni Rafael ani Gringo. Ayan na nga tamutan. Ti amok kat. Adamat nagitalkan ni Doña Augusta iti kasingin ni Rafael. Isa masigurado nga awan iti Asyenta Gabriel ti kasingin na. Kasla kaano laday di panang kep-kep-kep ko kanya Rafael, idi maladaga pa'y laeng. Angam ita, dakalan,
Bariton ni Rafael. Pagbiitak la ichay palay. Kasano, jak mabalin ang panawan ni Lolita dito sa ospital iti mabayag. No mabalin la kuma, jak pa'y panawan iti bigat. Nagkasapulan man nga agawidak. Awan ni Lolita iti Katrina. Apay nga ta. Agdamang agkadagiti nurse. Senyora, impagtada kayon. Ha, Pedrita, at kamat kaya dito ospital. Apag iso asumang petak, idi inalada ni Lolita iti Katrina. Nangipananda iti anak ko. Marigatan nga agangas itay. Ha, Kat inalada mat. Inlugan da iti dipilid a pagiddaan. kasta. Pakibantay mo man nga rin da ito'y bayon, Pedrita, ha? Damagag no sa dino tinangipananda iti anak ko. Lolita, anak ko! Lolita! Lolita, kunaklano makasarita ka pa'y. Natay ka mat gaya mo. Awan iti anak ko, Pedrita. Nagpatinggan, di ba nagsagsagapa na iti sa... Senyora, Awanan ni Lolita. Natayan ti anak ko. iman mat ni Lolita. Apagbiitlaan na aramid ti paglinungan dito'y arubayan ti balay da Senyora Agusta. Adu ngamin ti timulaw. Wala, naayat na iti manalon. Ano ti makipagrik na iti ipapatay ni Lolita. Nasaya at mo't ngamin day di Lolita kadakwada. Naman yan, tinagbanagan na. Naira na pa iti kawan ni Senyor Esteban iti ipapatay na. Hun nga rod. Di uray maimasayag la kumamat iti arubayan ti Villa Gabriel ti bangkay na. Ay, ure adda ni Senyor. Di nalakit di itulok ang maimasayag ijay. Anya, Idinto pa'y si Bibiyag ket di napulos pinastrak iti inaladan idi nagsublay. Napigsapay ide. Itakit din tamay san abangkay. di lang ata mateg na yung terek na na. Maudin apan nakakita na iti asawa na no bilang. Ay, awan day takini dun Esteban na mausip. Ay, apuan yan, ayam. Natangken ti pakinakam ni dun Esteban. Pulos asaanen ama asyan kini Lolita. Maudi na rabihin na ita, Pedrita. Benito. Ket talaga kadi adi yun urayen ti isasangpot ni dun Esteban. Saanan? Sa maysa. Di tay ammo no kaano asumangpet. Ay, sa bagay Ala, anyang nga rod. Dalpas ka din ti amin amay sagana iji sementeryo, Benito. Nakasaganan ti tanem na, Senyora. Awanan ti problema ijay. Nakasaritak matan ni Apo Padi, Senyora. Diritso tayong ti bangkay di simbaan apaman ang mairwar ditoy. Nasayaat. Benito. Si kaman lang ti makisarita ken ni kakahinaro akot zero. Jayton kalisa na ti abangan tayo pakailuganan ti bangkay ni Lolita. Awan problema iti daytan, Senyora. Nagboluntaryo ni ama hinaraw. Libren. Ha. Ay da. Nagsayaatan. Tulong na kanumatan kada kayo. Ammo na ngamin tinapasamak kini Senyorita Lolita. Iso kano pa enti makaammo kadagiti musikiraw. Ay da. Jak to makabaybayan iti utang ko kada kayo. Nintula ko man apo Diyos ti makaamo, Benito. Nasayaat kayo unay kada kami iti anak ko. Ay na, di yun panunutan ti kasta, Senyora. Agdi tinulong tayo, takasta ti rumbang. Asidag tayon iti batog ti Villa Gabriel. Namabalin, saan akayat ni Doña Agusta ang mailabas ditoy? Di posesyon ti pompon.
Ngam, awan mo't sa bali apagnaan. Awan mo't at talaga ti sabali apang ipagnaan. Talaga ang malabasan ti Villa Gabriel iti ipapantayo iti simbaan kan iti simenteryo. Asidag tayon. Ibarbardas ko ba? Kaya't ko malaksan tayo na ako si Villa Gabriel. Di Senyora Augusta. Nasakit mo tinakam na kini Don Esteban. Wan ba't uray anya pa'y ti diferensya. Anak na latta ni Lolita. Iso aditay mababalaw. Isang ng duty musiko! Isang ng duty musiko! Apay ngay. Apay adi mo tin agaraw na kabalyo amang guy-guyot iti kalesa. Ang nakailuganan ni Lolita. Dito'y paymat garod batog ti Villa Gabriel, tinagsardagan na. Senyora, panagkunak katada kayat nang ipasimuda agda ito'y amapaspasamak. Anya kumakabsat, Osep. Ay, iparek na nga ta, ti espiritu ni Lolita. Kayat na matiag pakada iti Villa. Oo, anyan. Sungaurayan tayo, no kano nga garaw ti kabalyo amang guy-guyod iti nakailuganan na kalisa. Palugudan tayo lang, senyora. Mga Jose, makapaladingit mo't tinapasamak kini Senyorita Lolita. Uwan nga ron. Natay kabayatan ti kawan ni Don Esteban nga asawa na. Ang dagiti anak na. Apong, ayan nga tanda kayo'y singin. Ay, awan makamono sa dinon ti ayanda. Uray nakita nala kumamit na kayo'y anak na, sakbay anatay. Ay, anya nga ron ngay. Naituding nga takas na ti mapasamak no si ano. Saan tayo na panunutan di ta? Kabalang nga tinag-itibukot mo! Yeah! Gringo! Yeah! Abangan numatinag ka! Gringo! Nginala lang! Kas namatay ba rin itinalaw sa nervous mo? Oh! Oh! Isa ka motor ko! Oh! Oops! Oh. Umay ka na nako. Ay napatayon nak itinervyos itikas pang aramidam. Kas di ka pala naruwam kanyak, nanang. Ay nano kastala ti aramid mo. Ibagak kini Mr. Agoncillo. Nga ibabawi nanti pa ng palpalupos na kan kaamang yawid dito iti kabalyo na. Ura man ipagayo ti kasta, nanang. Saan nga gungot ni senyor? Anya? Kaya't nangag-practice ang iti gusto magpatay ti kabalyo, nanang. Kat no, regalo ng kanyak dito eh. Anya? Isungarod asya kung tinang panagan iti turko. Kabalyok da ito yan, nanang. Anya? Oh, nangigyaw? Naggaraigi? Kaya't nasawan, pudno ti imbagak, nanang. Pudno nga ta, timbaga ni Gringo. Gagayem, di uliway na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre! El Oro con Sangre!
Tinapalabas, natay ni Lolita. Ad-addan ti panagladingit ni Doña Agusta, gapo iti nakaay-ay-ay ang nagbanagan ti anak na. Adu ti timulong, ket saanan ang nariribukan pa ni Doña Agusta, kadag iti kasapulan iti pan nakaitabon ti bangkay ti anak na. Naglabas pa'y dagiti tawen. Nagtultuloy ti kinaalikutag ni Gringo, ket kanayon nga agnerbiyos ni Edita, gapo iti aramiden na. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Oh, nangingyo? Naggaraigi. Kaya't nasawan, pudno timbagak yan kananang. Ay na, sika talaga, Gringo. Nang gapwamat anang panagan iti turo ko iti dayta kabalyo. Basta. Turko ti kayat ko ayawag kan kwa na. Nagalas anagan. Kasla pa'y takrot ti panagdengeg ko iti ibagbagam ator ko. Ay, sana takrot ni Torko nanang. Tusukit di ah. Tuso akabali ni Torko. Rafael, Apay, nanang. madipod pa'y itay malam adi ka matagtagari. Adda ka ti problema. Ibagam ko man wad da problema. Saan ka matasigod akas taa? Nanang. Bimabadag iti gradok. Anya. Jak may baga-baga kada kayo. Tati amok. Kabalak nga isubli ti sigod. Awanan. Saanan nga umabot? Mabainak kada kayo, nanang. Anak, anya ko matipagbainam kanya. Sa anak ang makapag-scholar iti kolehiyo. Iso sa anak to nagtuloy iti kolehiyo. Ha? Imbagayo kanya ako na naibusin tinted ni Lolak a kwarta. Kaya't nasawan. Awanan tinakasagana pag kolehiyo. Ikaw gumaan ka suportaran, anak ko. Agtrabaho akto, nanang. Jak kaya't amarigatang kayo. Agtinulong tantulangan para iti panagbiagta. Nanang, anyo ti kat asabon dagiti enroryo nga likaman? Ila ko kundag ito ay tasaan ta na mausar. Anya? Apa saan ta mausar dagita tugaw kun lamisahan ngay? Anyang iti pagtugawan kun pangananta? Amok ang makigtot ka, anak ko. Ha? Apay nanang? Addan umdas agastusen ta nga agbiyahe iti barko. Agsublitan iti Luzon. Agpaiso? Juan, anak. Ila ko kundag iti alikamon asaan ta maitugot. Ta isupay ang mainayon iti kwartata. Kasano ni Mr. Agoncillo? Amangan uli nakpalubusan o agpakadakin ko na. Nakasarita kon. Iso nga rod arinugya kon ti agsagana. Napaypayso day tuyan arubwat, anak. Sayang. Diyak mabalin nga itugot ni Torko iti papananta. Kinunamot ni Mr. Agoncillo nga dakan kano anya ti aramidam iti kabalyong. Inted nan kanyak? Iso siguro akasta ti kunana ah. Tangay di mo maitugot. Anya ti aramidam, anak. Ibagak ka ni Mr. Agoncillo nga isublikon ni Torko. Una, kastalaangan ti aramidam, anak ko. Isublim laangan ti kabalyo. Tausaran ti sumukat kan ka, iti rancho na. Saan na nakabalan ni Apong Usep tagkabalyaw ng pasyar dito ranchaw. Saan ba't nga ikatan ni Don Esteban nakatalag na? Talaga, bilibak mo kini Apong Usep. Naala na tinananaya panagtalag ti amo eh. Uray, agtugtugaw lang ni Ama Usep nga kay si ti kawayan, mabalin lata. Apay nga ta, nga awan matlangan ni Don Esteban. Inal daw sa pahil na ti umaway. Ngam itaman pa nga awan pa'y laan. Luciano! Adag dito yabaw!
Ada ka din senyor. Ay, awan pa yapong. Ay, itamampay. Uwan nga raw. Mga ano, ada pa ka kumikuman na. Di kunayo kit di yapong. Amang ano, kimaro ti sa gubanit na, di malam. Ada ya sa gubanit na. Kinunana na sakit na kiti tumang na yapong. Ay, kasta. Ay, awan sa. At iwak nga rin ni dun, istiban no, ag sakit-sakit dagiti ito mangnan. Tanda day jayan te, panaglakay na. Anya? Ni yapong bay? Ay, sus, mamisos. No siya, ure kaste nga agpakapakka nga kamag na ay apo na andur pa ilang dagiti tumang ko Uwan nga raw. Ngam di yun kabalan pa iti agsakay iti kabalyaw apong. Iya, day tati, saan ko nakaritan Luciano. Narigat ti agpaspa sa arak iti kastoy nga edad kon. Ay, un kaya mapong. Manot taon yun. Ay, dandan agsa nga gasot kon Luciano. Anya? Oh? Jackpot siya na ba? Ay, adakin kano di ka mamate. Abang ano, nasurok lang 80 yaw. Aguray ka, ta kwenta. Ha? Dandan ni agnubinta ako na Luciano. Anya? Wen, sigurado. Dua pa'y abulan ti palabsan, nubinta kon. Santay! Agsakit ti karabogom ko. Benito! Santay! Ayan yata ni Benito. Senyor! Kulaglano pimanaw mananisi ka dito Villa at di ka nagpakada. Eh, amukmat, adi kay mabalin apanawan ita, senyor. Mapanisi ka ijay away. Inkag puros, iti darang hitay ijay bangkag da Luciano. Ay, naibus ka din tay inyag ni Luciano, senyor? Baunen ka kading, no adapay. Ay, sige, mapanak ijay away, senyor. Mabitlaan. Anya day ta, senyor? Amangan, no adamo ni Sika, na mayap na umay, nagadkaduan ni dagayong nagtrabaho dito Villa. Sumapol ni Sika iti agbalin na muchacha. Kan amunisyak na marigadan kan na mga iwan kadagiti kabalyo. Sumapol ni Sika iti kasugat mon. Ne, kabaelak pa'y, senyor. Napigsaak pa'y. Saan dak pa'y lako masuksukatan, pangaasim, senyor. Ay, senyor. Kabaelak pa'y ti agtrabaho. Didak ka di pa'y sukatan, Bueno. Rinabag ka lang. Gusto na yan na nervyos ni Sika. senyor. Nalala. Mapan ni Sika ijay away. Kasapulag dagiti na sustansya na prutas. Wen, senyor. Kaano gaya sumangpat ni Senyorita Marisol, senyor? Saan napakasiguran ni Sika, Pedrita? Sumangpat tulata. Ay, siguro. Nakapimpintas abalasang ita ni Senyorita. Wen, Pedrita, natawid na laon ay tinangakapimpintas na rupa dahil di abuela ni Iso iti Espanya.
Taga-Espanya nga ro, di malaan na, senyor. Si, naimbag lakit din, tasaan na natawid, ti agong ni Lolita. Ha, Malagip kumanan, ti traidora na muher. aging ga kadi ita, kat patyan nyo pa'y laeng alino ko na kayo day di Lolita, senyor. Ta sino ti maluko ni Iso? Ha! Aging gatanem ko, jak tumapagawan da jay na muher. Senyor. Nagbayag matan ni Benito. Kaya't kondominum iti tubog ti darang hita. Danda ni day jayon, senyor. Orayon nyo labiitan. Jak unay partakan apatarayan ni Brutaus. Saanen akas ide ti kinaandor ko nga agpataray. Iso kalaingan nala ti kapardas ti panagpataray ko iti kabalyaw ko. Ya! Ya! Aging gaita. Saan tayo pa'y na masyerto? Tinakaikalyan ti kinabagnang. Dito'y masakupan ti asyenta. Ay, nalagip mo man gayam daytan, senyor. Wen, kat adda plano ni siya. Anya dayta, senyor? Addamet kwarta ni siya. Mangkita ni siya iti eksperto nagpirpiro kiti kamang. Daytay adan met iti kompleto na mausar apag sapol iti kamang na nakatulin. Senyor. Apay, naitala na may kanisyak iti interes na mangsapol iti talaga na nakadulinan di jay. Ita, tagsalog ang tipigsa ni siya. Rumbang ko maasumang petan ni Senyorita Marisol. Ta iso ti kaduhayo amang birok iti dayjay. Total, tawiden nantaw. Talaga, nasumangpat iti mabiit ni Marisol, Benito. Ay, kastagayam. Katapag iso, masarakan tayo tungatan, sakbay na sumangpat, jay unika ihamiya. Ano kasta? Talaga abiruken tayon dayjay, senyor? Si, panawanan, tapno masarakan ni siya dayjay na kinabagnang. Itapay, tanaglabasan ti ado atawan, ad-addan adiyo masarakan. Napinget ni senyor. Nakapsot mata ni Ama Osep amay sa kadagiti nagkauna a tao ditoy. Iso ti makaam mo iti nakaikalyan ti gamang. Ammo na kano ti kaadda ti gamang. Ken nakita na ide ti panangikalida. Ngamno apay akas latag-tagay na kanumetten dayjay. Di nan masigurado no sa dino apasa ti rancho ti ayan na. Ang mga no nakabawan laang mat ni Ama Osep. Kastan sa nga road. Ay, kas kay lagsapol iti dagom, iti kapanawan, no kasta. Kasan na masarakan nyo ngay? Paspasarak kami na. Kasta lang bakit? Tapno di agunget ni Don Esteban. Surutot ti dalan na naibarikas ti dayto abantay. Kapag sangkat dayto saan mat nga isot na nga to? Inot ti panagsangkat ti dalan. Ha! Saan amarigatan to'y kabalyaw? Iso magkadaro na kiti taraw. Ha! Ha! Apaman mapagasin ko. Nagiti pakay ti tok-tok dayto abantay. Sumalugak mutlay. Magnako ni ti pangiraturaw. Ya!
Sumat ba rin sa pulang timbaga ni Apong Usay? Pagilasinan itin, nakaikalyan ti gamang. Ha! 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 Anya, nalagip ni Senyor Esteban Tegamang. Wen, Ama Usep. Ay. Talaga ka day, adi mo malagip ti eksakto nakaikalyan na, Ama. Benito. Hindi pa lang ay bagak. Agas mate adu atawon na naglabasan aya. Saan lang ataw-tawon. No di pa yakat seglo. No manon asiglo te napalabas. Sa bagay Awanan day di pagilasinan. Iso marigatan ako namang biro. Ang masigurado, dito'y masakupan ti Asyenda Gabriel. Ay, Day di nga rod aman dun Esteban te promotor iti nagkalkale. Kasta ka day. Ay, kasla ipalpalais langan ti angin te pan nakalagip ko iti day di ana aramid, Benito. Iso ajak masyerto. No sa dinon a lugar day jay. Agkabaw sa dataon, just ke? Ha? Jak inggan apalutputan ni Ama Usep. Abangan no amuna mat, ngam di nalakayat nga ibaga. Ni Don Esteban data dintang rayak langan nga umasidig ti patagwad ti balay sakboy akasaretak. Ama Usep, kumusta iti rancho? Kas iti, segod, senyor. Awan pagdanagan nyo ta kompleto dagiti pastor ni Abuaka. Maduda pa yakit di Muy bien. Usep, pilinan ni si Kada Luciano, tamang sino ni Isuda, iti talo na paparchen. Agparte tayo kadi, senyor. When, ngemsan pa'y naita. Basta isagana da Luciano, dagiti talo na vaka na paparchen. At mapaspasongatan ng espesyal na sangaili. Kasta, senyor. Si. At damangay na barambak, apaman na sumangpet ti espesyal na sangaili dito Asyenda Gabriel. Asino ti padpadaanan ni Don Esteban a sumangpet iti Asyenda. Gagayem, di uliway na denggen ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. El Oro con Sangre! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. El Oro con Sangre!